Etunim edrum rebi na ohwe no ntimi awrade wo che wo bia frem na afi okọ other spirit ho no abeya hantan je wo se nyame nya no won fa ni je no a e me yesofo banyini won fa ni je ne na hantan na kono bone no won fa meto dum Ushia sofo na okunkun Ushia sofo amese na beti kure konu na so edi asem ni e pepa ne mpaboa ho na we aso ne sa wa na we aso ne sa o padi ni ye kuta yuwei ye kuta ne che ye kuta ne handkerchief ye kuta ne sei na wo ba no wakunkon eye wo ye adwuma na ma ne ho ene nyame adwuma no wo mpaboa lo de ni achi because nyame adwuma na hadwa ena fom o akosia obaku nim wosu ne nyame be na to boa hye wo de hye bible mu hwan na nya ne fo Abraham 25 years no wo FM eso no na aka kire se memma wasefo adore te sa anua but 25 years o ye Abraham ho adwuma enti wonya wo se fasa abra da bi ba ye pese urade makono fi no a ma menya sofo matro no a ma menya sofo me kro no a wutu wuntimi control ska wuntimi control wakono wo so be nyame adwuma adwa wutu we wuntimi control wakono ba nkola nyina no omoda sika da ho anu wafa college yi ba nya wi na be offering nye no na be tight ya na be die oni aho hyeso anu se sa suban no so ntintina emmie kwan ma ho no eti ma yenye sa adwuma ni mi wo se wo che pride bi e wo so wa hantan wo kasa wo haswes nipa nyina antopom yenye onyame eti adwo nyame so de wo ye no kofo wudi na chi a o se me rinya wo e chese denara he will come through oh e cheche nkofo be kasa waka achi ena die na ekoso eti wure be bia agina na agina nya botre ye nyame na ane na mada na bre no so a wo beto pono watamfo ni omo kasa no abesa ka omo no atum ako nyame aye bio enye wana na ma kire o se ma stack de yade yi eti yenya botre ma nyame obeye yi na wo yenso ebeye fe hwehwa wo de na dim amen enye obi a na ba ya wo kogina pulpit so obu afom ho no a mo se tena ho a na ye no aboa amadi nkunimdie ese uye Christian a uye stubborn Christian ene se wabemu muntem especially ade ba kwese obi ate ase wunya de BBC wani so se wo be ya the first thing you have to expect is warfare ade bia wodi besi wani so bia no the first thing wunya kan se oh meta asase mesieska meware mesi dan meye project the first thing yes se wo hye animu eye warfare. Warfare and said there will be hindrances and challenges to hinder you. I best stop you from doing it. Eti eye normal but obi wo a some challenges ne bape or some jai there be challenges no say eye for a seasonal eti pass through it and go to the other side because the other side in a victory but when by to distract you don't get distracted. Exactly. Stay focused. Exactly. Stay focused. There will be things to distract you. And your challenges, it comes anytime I best let it go. Ubenya vision. This is what I want to do. This is what I want to achieve. The first thing they say, warfare. It's true. Oko enebeba. Yeah. But oko ne ba who say eye normal. Normal. And na unyame na wafa no your two munu sisi ndi wo wiase. Edru bre mu odi akone na ase. Etina de bia me entreating crofo encourage you say your time with God. And no pillar. Yeah. Your time. Don't get up in the so you be a visionary. You be a within your you cannot just get up and leave your house like that. And opebia go because we be a born in Yamidi. Ko wajin kwa Yesu Christo na say. Say the disciples they were with him before he sent them. Yeah. He spent time with them and then he sent them. Every morning, go to the commander-in-chief, Maba. And they a brand new day because the day no the trouble no is enough for the day. Yeah. I have come for strength. Exactly. I have come for empowerment. I have come for wisdom to go and face whatever is ahead of me. It when you until no prepare in the secret place. Yeah. Or prepare in the secret place. And to say slandering, gossip, betrayals, disappointment. And your man said the Usipeni no. Instead
instead of you being depressed and answer back and I be intimidate you will thrive rather. Yes. Oh, you will think outside the box. You will be solution oriented. Intimacy. Yes, sir. A bit say in Jeremiah project to this in the Nancy. Once you vision be a kuta one, remember say battles, beba. There are powers that will fight against you, but the ultimate power is Jesus Christ. Sure. I love this song. Say, we have come to draw, draw from you again. Hey, we have come to draw, draw from you again. Hey, it's an opportunity. Go and draw strength, go and draw power, go and draw wisdom. And you will thrive through the vicissitude of life, through the challenges. No, and this idea would you see when you know the spirit of discouragement, betrayals, rejection. Obi, unyamede na to akoma so obeko nipa no betimi reject you. Obeko akopem obi. There will be all these battles, but say unya ahodi free in nchen. Instead of the battles, intimidate you, you rather thrive. Enti onyamisha bebre say you omma you kodro honhom. Wetimi aya kodru ne afram plains. Wetimi see such a beautiful edifice. Omo so benya baabi a e kanipa ho ubegya wona ubegu nsuo e kwan wa ubefa nsuo so ni nyina no akọ etimi awie dia Jerry onyamisha. Amen. Se wonim se wayete satenten huo na enframa ball wonya babia enso na tenten huo enframa de obekọ de a eno ne agya maya na yadwene ye ho na yamfa ye ho ankwankoto enema bi mu akire no ede ebekọ akọwie mu ewofna yomo ebusuafo yadamu nyina mo ase yamamo atena sibiem ede ba SOMPA 106.5 FM Accra so ebre na nya wie du MWHO asem dwumedie no yede ewremu ede amamo wabra mame akosua ago aboaje dondon hima enso ede afutu sem kakra ede abra ye ni na dwumedie ya hye ne nso eda dwoada ekosi ne fiada eso no donko aboko na akosi se no mienu bepem no na yede eba wo akwam mame akosua ago aboaje wono na dwumedie wotua ano sanso na APAM DADAA eka ne ho Elder Jeremiah Samson ebochi dom St. Augustine ewiemu die ewo mu na afenso na afianso eka ye ho bi medin di OHENEYERE YEBOAA ASEM abronya obetimi afrem abrewati ye nyina na ye ka ye ho bomu a ye de dwumedie MWHO asem eba wa kwemu na kai na hye no se aboatatia we no obetwe so ana eyemaba adaroma ye betina se nyina no enye ahoode ne yetumi SOMPA FM mischafo adaroma na abibia no eya wonom epeja yesi akonko bo ye chidom ne yadonte a yetimi edebremo wose wonum ato wontimi ne di ohunam nyina ye obo to da bia waposo ni tichu no eya wontimi nya wo hwe wadaroma entina sema yade emfa no mo wabra TIME ewo ho time herbal mixture no na eno echi no ebia na odwonso awunya ha wo mu obi wo ho ana ne nkomo ano ayemrenti ne yade bia no ekwa akwo anu aba bekra no ko wankra obia ba na wode ne ho aba abagimu biagim jene ni nyina ne se wo nkomo ano mo ho nye de me pacho wonnom time herbal mixture ne capsules ne bia ebehye nkomo ano kubu wo ho beye den se ata wasi apaso na watwa won ho a te se ba ne sade a yade bia ebebo ne ho mpem se ewra ni padua ne mo no na ese atefoforo ba no so ya no apem na to nchen eye time herbal mixture ene ne capsules na ye kanfo ede ama wo wadaroma ye nya bia na entimi mo eye general we bi na dronte no woni padua kwa ne nyina da etimi boawo ema wo gina wo na so se ne ese na efata na ye kanfo ede ama emma ene mema nyina da Dr. Tafri Jopa Bobe Masien Kancho say Obeso ne twetwe nkomo bi opedro bi etu aton ana sense mi se bi e wachira obe friend was 0244 417 669 0244 417 669 na waje so na endpoint homeopathic clinic nso eho eya ahotofio mo so epian yen ewo dwumedie yi so
wɔse ɛba ne sɛ awoɔ ho nsɛm akwatwe ɛde ama waware mfinhyia pinie awoɔ no ɛma osi akwan bi dan ba na sɛ fibroid mepacho tuanama wɔ nefo ni kyerɛ mu ɛwɔ Accra ha se nom spinters kwan no so shell signboard brono hɔ na ɛkɔ na wɔnom entimi enhwɛ sanso ɛna Kumase kronoma bohia ɛno nso so ɛyɛ ade a wabɔ wɔn sese ɛwɔ hɔ Dr. Kwatin Dr. Dubuaten ne mpanyinfoɔ ɛne apafo ne nyinaa sɛ prostate ho ha nso mɛma mo deɛ no wɔhwɛ na wasiesie no ɛde asi kwantempo mama mo bɛma mmerɛ yɛ ho nsɛm ɔbɛmo wasipem na wasi gyinaeɛ papa ɛde ama wankasa nso wabrabɔ na wɔkyerɛ sɛ yadeɛ bie ha wɔ bia no Badan na fo ni kyerɛ mu ɛwɔ akakye hɔ na bra bɛgye wa yasa nkasɛmu ha nkasɛmu emu obo ɔbɛtoatoa ne nyinaa masisi so na wedie mu emu nso so adwo no nso no wanyemanyema no massage no ama nso wedie mu bibia atimi akoye di ama 0244 867068 and 0274 234321 SOMPA 106.5 FM Accra ansa na ebedru hagya ho ama apam de awram wo ho no na maami akosu agwabo agye na pamfo sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ ebi a yɛba ye dwumadie na so wani ebi a bibi wo ho a wonsusuye mu ne yɛde ka ho ebetimi aboa ye anasa opese wo ye inquiries bi ɛfa yɛdwaton de ho da wo ho nsɛm ahodoɔ ho ebi a marketing no opese wo be sponsor ye bi a wonhum nsɛm pacho rate card ne ade no ne nyina da wo betimi afrɛ abai anasa bi opese wo be grant interview opese ye announcement ma wo mo ye kokko mo ye dwumadie bo opese mo ba ha senom na mbɛbɔ ho da ro kasa aba ne ye 0531 886216 0531 886216 Osi telegram ubetimi ne na twetwe nkomo e de yafa o se wo frɛ na na se bia wo de message fa ho ana se beya ubetimi e de yafa WhatsApp uja voice note na wo behwe na wakenkan na se watie normal SMS nso no mpacho eno so be na ubetimi nso assign afre entwa kwan Dome ha se obetimi aba ha de wo Dome Green Hill Street anasa Watermelon Street ye ben Dome Market no wontimi ma wo de fra be ya me de 0531 886216 na bibia enkoye mfama apam agi ase ewie ebedidi aye no kre transition ho atomic asem na making okay na hagia special local foods asem ene ye bo so awie de ama so onya ti local no a na chese de wo na boche ase na unim se no na mudie no eno a no woyo wonfa afrade bia mfrafra ne niema no ena ebi mu nso ho a wo se ya bonte aduane nti wofa niema bia ntosi nyadoa nkruma jenne no de apropro no empekere no wode ye adwuma den so ko hagia ho a we fresh de wo besi aboa bia mfa na no nkae no de ne bo eden no eno ene wofa de ye na aduane nti ya na eye papa eba ne sa na didi wo ho a enuane ne yesa eduro ma wo esan se wudi na esansa wo yade enuane no ebo ma nipadua nya ahode na ye muma ebi ye banku fufuo abete emotuo menka de wo he aprepresa na emo no wotimi da ne nsa style bia bi mo fufuo abomu da so fried rice ya no asa ache e de niema bia keka ho atwitwa na ma hyehyem assorted fried rice ne de kyesa assortu bia wo mu bi jollof no na ye de abomu no eno amo no fra no eno nso de ene nkoda ne nyina apɛ enti eduba bia ya na wajae moka ase kro no na fe wakɔ hagia hɔ kakra no wa oda moma delivery guys ne nye busy wo mo delivery no nso bedura na akɔno sesitie bo a ye de atom ene se de yesia package no wa na abete wa de ano anse wadidi hagia special local foods we ya make nso no sikakuma bi ekuta wo udi wura hɔ utimi didi eme kama pa 0246 359 921 0246 359 921 and 0535 484 392 0535 484
484 392 392. Haji Ahoma. Mame na se apam na yenko Leicester Company Limited ya toothbrush ne ni paste no no enum carbon ya ejina wutirimu ache bi wa wa yesi ya de won me pacho wunya ya toothpaste ne ya toothbrush no wodi yitwe wo se mo na eko anim no na chese etu sa en carbon ne pampa bon ne nyina e de free wutirimu na chese ebefa wanum ho ne nyina no na ba bia nso ayehwam me pacho eya no akwaji bi e wo ba bia da ye store anase mati bia na mo bia mo ye wo ma wo so mo ye store so na mpa bia ton a pacho betimi a friend number we say 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390-338 na empenyufo so etimi akwammoa e wasa kwan ne so apam me pa cho me mo akwa baby ona mo ti sen yeho ahu ya mobo na enrada yesesa na oba hase no de akwada na no so nsuo wa yetimitimi e beka sa se nsuo bani ade no enra na asem no freni bi frey ye menim se sister tawio se ye nua baba ko to da bia wotwe ya adwensi asem bi so meka se ne ye beka ho asem ye hyebo ai pese ye di so 2026 do they do beka se OHENEYERE enra wo ka se nka mo betoa we say so one to asompa cho afi we say de ye kan na ye kwa no kanayo ye kan ye yo watu ye fu ye tie ai na ye ka se ekwan bia eto da bia wofuo nom de won ma efa so me pese ye hwe ade bi wa ha se nom Proverbs 22 verse 6 me busem tie aduonu mienu ne sensa so ensia no was he train a child in the way he should go and when he is old he will not turn from it and now say he will not depart from it ni nyina eya de krona mpacho twi ni wo ho a na wakankan e de amame me busem me kire aduonu mienu ne sensa so ensia no se kire abofra na ekwa a wonfa so na wonyina wamfiri ho. Training a child is more than providing food. Se wotete abofra ma na nkyerɛkyerɛ no sense wo ma na aduane, clothing, entema and education. Ana se wo de na fa enwomasuam. It is about shaping character. Se wo hohoro na brabo ho yie. Values. O say it's about shaping character. Kema oho. Okay. Na values. O say it said de o ye na brabo yie. Faith. Kema oho. Na o san so ahyehye ne ye tuturi hyehye a mugina so say abusua no. And wisdom that will guide them throughout life. Wisdom. That will guide them throughout their whole life. Nyansa ni nemudia be ka no ho na brabo mu nyina. As a parent. Say owofo. Or as a guardian, you must lead by example. What you want your children to be or what you want them to do, you must start it first. So children learn more from what you do than what you say. So leave the values you want them to follow. We have a lot but me pese me gina hase no mo again say betimi teach you on godly values in their early stage. Yemfa nyame entete ma wo mofra brem, collecting them with love, not anger. Wo mo yemfonso a yemfa odo en kwakwa wo mo nya bufuo so. Discipline should guide. Entete pa e wo se tenetene not crash. Correction without love produces fear, not wisdom. Sir, what obi a come again. Correction without love produces fear, not wisdom. What say? Sir, what obi a one for drunk ho no. It produces no.
correction without say wo tenete na akwara yeah one for don ka won fa odonka ho no edi suro ni humbuwa bi eneba na emom enye nyansa na bia wo hia bi so listen and understand your child and yeah tie wabofra na tenase every child is different akura bia danso the fact that your first child is calm say obapani no oyedin doesn't mean your second or your third child would be same. Let me put it in that way. The autonomy, and the autonomy and so so train them according to their nature, and to say their strengths and weaknesses. You must encourage them, not disencourage. Words have power. And some may be through no more to me woman as a parent or as a guardian. Say all for now for all the to me a woman. You must speak life. Say o kasa mankwa. You must speak confidence. Say o kasa de share wo moden. And you must speak hope into your child. Na o de any da so papa bi ewura obam. Support them in difficult seasons. Yeah, to de dina children will always face challenges in their life. Whether in their marital life or whatever. And your guidance and prayers still matter. So pray consistently for your child. No training is complete without prayer. Commit your children's future into God's hands. The phone. This is what you want to give to our listeners. Upon first one was say as a parent, you must lead by example. Children learn more from what you do. Say wo was say the obey bia no apese nkoda no nsua no wo sha ase practice nti enkola no de wo ye no sha ne mo mu sua ne mo nti de ntia wo mo pentokwa ne ye se mo pentokwa wo fie dan de wo ka chen se enkontokwa no enkontokwa miwa wo ne papa nso so kasa oka ba ko waka enkola na aba ne ye ne sister bi betwetwe nkomo enkrana abano omo no recorders ne cameras o de wo yo no wa capture inti de opesa oba ne ye no na wo wa yesa akwasi sompa be ka kire wo se me nka mpacho wo kasa no wa nka mpacho so wo kasa o ma ho a pacho enti wo kasa nkura ho a enkasa wa ya akula na wo ni nti wo nka me pacho yesoma wo no so me ya wo sha yesoma wa no wa county ati say in the end first time o hu aeroplane wo ewie mu a wo to ne ko ama ne port akwakobo no correct o hwe asa movie ni o hu prince o wa aeroplane wo wie ma obi a ko nso a wo ba wa ya ma ne hina e woni ti so abebo adan ya wo say ya eti so makro ya na enafom but also ma ba me ka ba di ko to we bre me umu akwara no but opesa akwara ni bu yes all because say wo na wo chim no me today me chira wo say na wo mi ana say me na me wo and no na wo mi ayetimi bon kra rough as ya bodam na opesa akwara no wo yetitiru bi e wo daachi a wo sua ne say ana say wo kire ne say ebro we no e yade a yade kire nyansa but ebro ye mfa kire nyansa yade hu ene sa akwara a brand confidence level na se ka ne hye wo ne mapi mu afi wontimi nko ni pam afi da bia bon so akokọ ne ho because when him said the least mistake I obey no ye bebo no said the obesi abono no nto nim se ni kwan se ni pa ye mfonso but I was say ni pa wonam no ye mfonso wo ye mfonso na I teach you something yeah your friend is a lesson okay na lesson when you experience e dey free eno ne ye de bobra no eti wan so onye mistake and onye mfonso wa abrabo na obakwa ye mfonso kakra bi said ye besi abono no akora kwa ye ade kakra bi atiatia de betiatia no no wa bokosua no yen kasa tia wo ba wa bo plate ne de twa na so watimase yen kasa entia wo ba but o sitia no with love
atare no akra no nuru so woto yesi onto wahye no ntia de ayo no tare no ana wo se wonya de wonye twa ne to uwi asa ka ne bata wo ho na kire na de kronti a wo bo no na ye de ya ne ya bo no ne ekọ mama ada na ase minye wani ate no pe questions too much na on pe questions na nim ne daach de wo ba be e bia na lawyer nti wabusa yes oyi na no and you must understand your child yes what ni weakness ni strength be bia ono ankasa no ne daach wo no so ye parent and as a guardian na say wo hwa wo ba ya wotimi say wo pese wo kwa hanti ma memmo no na mempia ne mfa no kre but ye de ma nkora ne kwan sa eto da bia kwan ye de mo mo fa so no eya na ani anyan eto da de wo ye tirim no ye pese wo mo nye abra ye na dimpo entete ya de ma ye no yen nya sa entete ye na betime de ama ye ma okay because that time no na sa sekola wo ho e na asase ni ho first I da me kan ye se apam o training akora na nye se wo man good education wo man good foundation yeah ana se bia wo hye ne ntade papa enko na wo ba poto na ye ofe ene ye se watete akwala no wagwa wahwe asekura wayira wamma ne dadaada enye ne se wo ma ne nuane papa ne nuane soche ne fremfrem ade de ene no ne nteteye no enteteye ne se wo ye opese akwadan de opese wo ye no wo so opese wo ye no wo kire no wo danedi okay ma me hwa ha se no mandura da asem si ye na ye befre ye nuaba ne sese na apam 3 no third day na me ya o say collect with love, correct them with love, not anger. Fa odo etenetene wo mo enya abufuo. So discipline should guide, not crush. Entity pa no e wo say etenetene mofra no na mom nye say ebe pra wo mo ana say ebe bubu no ebe plan ebe kana hye discipline wo pa wo na ne ya machine say bram afi akora ne da kora no obobrimbrem ene ya ne ya ma ne dodo na ate esoro yade aka won ya ne yade ama won but yenim yade kwhye honhom utimi tia kora na ne ya mahye no adai adai wo de wo yade de ba wofo no utimi tia kora no kasa kora na se bi obobrem eto bia nkwada wo di nsamone na sa ukwochi na sa wo kasa kakra bia ba nsa ne ya mahye no yes but ne ya mahye ne kora no ma wa ma ne ya mahye wo se wo kan bata wo ho aka sa da na wo ya mahye wo sa sa wo di nsamone nti ampacho enye biem wate enka sami yo wo fo ntititrinti kenka bi ene ya enu aduane wo fie krampo na ese ade medine no bi na abedi anya sa na tie eno na ya na sometimes ya ho kire kasa ya ho kire kasa o ani wo hia kasa de medine no bi na wasa wudi saba bi odwangyina ho na ne odwangyina but me kasa ko school mu no wakwa akodi banku ne nkatekwan okay oba e wasa se wa no afufuo ne nkatekwan anase wa no afufuo ene nkwa bi nti won sa medi de bi ontimi enti akora ne kasa wunni a o se de medine na me ba cho ya tete kwansem enye se wo se wo ba no okay emre bi obi kan mi chan se na akora keto na wo bi sa ne se obedi den na right enye se menya bia ma na buso bata wasa me ma ne didi ope nya de ope ne se bi nya nso so a de obedi a na wo nso o de oyafunu na to ne de no ho watemase enye se de o se ope no nso no eye shepede a na se hyem chenchen a me nya akola me nkofama no but so wakakra na me hwe na se me alternative bia me nsa beso so a na makrokro ne se woni we ma me akola ne bedi obedi but anya chinchina ache se be de medi no anu na obedi yama na de aduane cross nutrient crampo no wo munya bi e wo ni peduem ntira nti no be hu nkra ni bia se sam bare no okosa ene na so ma ye latogen base nti na ya na wo mu honam na bo wo mu nya sa ka be hu akwada bi no e pa cho ye nya sa na me ye ma nkwada ne kwan na wo no mu nkire wo mu adwen na nyansa wo ne ni ba akofo tirim ye wo akwada nyansafo no ni a open nkwase yarada nti the first so ye panyimo no nkire se una unim wiase nyina nyansa kwakwa nanse
bra no ode nyansa kukuo na bonebo na ode frudua no ne bante kumade asem na okachire ode bo na chi anka emmoa no ode bo na chi nso de na ye na chese nyansa ne bia ka ho nti o sa ba na nam so ode nyansa kukuo no pot ne bo ho no na o se na se nyansa ekura mantimi asese ne nyina ebi aka wa amante kuma timi mom na be kire ne eti nkura no so no wonom suggestions matter a lot. Okay. Decision making be ada ye be taking ofie na na say ye be ye na wase ye ji wo mo so adwenkyere. Akola bi wo ho awosua. Enso yanse bi e woni tirim no apam na nse me twuma kwa ya me yi na ba me mpem kwa aba. Okay. Ya me mpede ye pi. Na me de me nsa yi makwa aba na apam se eyi me ru afie numre me de me nsa akoye mani. Many bruises so sa me hu ba bi akwese sompa me hu akobie freezer. Ice block. So fatu. E dia beto mani no so. O de beto so so ani gina na ayi ne ko. Enti nkola no omu nim nyansa. Omu nye bejimifo ba. Say omo nti na efre omo mmofra no nyame hyeda bo omo fra ye. Enti panyi password bi wo. Panyi bi wo ho awofo bi wo ho awajimi but ne banim nyansa. Papa. Ena bi wo so anya se wajimi o batadwen no. Enko ho batakora ne be ma na ko ho de ama. No correct. Obatimi kan san ga se ampo ayi we be ne sanso na afa. Enti ye nkyerechire nkwada no ne ye ma wonom so kwan. We must listen to them and understand them well. Enti odi ne homework aba. Kyerechire no. Ozo no nyone ne ko school nti. Onkyere no. Na so won say homework no mu no na ye ya ma won so be ye research as say wutimi kenkan kakran kakra yo. Enti ato da bia ye ntie ye ma no so kakra. Okay. Akola efre akora me jam nam da my busy jamming. Di asema. E di asem. Wo pefra dodo. Ende ye nyina ye kan bi. But anya abri bia say wunni wa like little attention kora ma oba. Akola afro pese bibia sisukum opese o ka kire wo. Wo suro esanse oba wo nchen ya obetia no. Atia. Tia wo say ye ne ye ma no nya yonkofa. Okay. Ye ntie wonom. A good communicator. As a parent, you must be a good communicator. And it's a will listen more. O mano, bisa one monsem, ebia, wa bra bomo krane ne o ko school no de ne see ye. Et is a wo kwa adwuma to da bia stress ne and send some for o panyi bi kra ti mi ka asem bi colleague bi ti mi ka asem bi na hye obufuo e bi won so na bra o spirit down. Nkwada ne ko school asa na mo face. No correct. Enti omo ba ye misa o muskom de esi ye e bia bibi kura kwaso ne madam krampo ye bibi na ni anje ho ene nkwada ne bi wo ho a wonom krampo teachers ne omo da no correct but omo ntimi e meka nchiro cause onim so be ka chiro baka so ya akora bone e bi so na nyi ono a akora nde we ka se na adwen sha enti bia teacher no na edi hu bia wura ni mu but since wo ne mfa yonko fa nti wo suro onim so be ka by the time obe hu no na ka echi wo ya ho hwe na nya yi no wadi no nya na the footballer you coach bi wan kwa akodi akora bi tru mama akora ni film last year ya won film ba sa abre no so ne enye hu bi no ode hye no hwe se ne hu si no oba benya yonkofa no no matter hu bi obi de be hye no oba owo gidie wo mu nti no oba obeka akyerew conference e woda this e bia no ne ni ayonkofa pa apa me wale ye nyame se kwan bia o me na me kama wale sem kyere no bibi wo ho bia me nkasa ya me but me de fa kwan bi so nti nye so baba no ko obi na chi ase ni ye ma wie se kyese a ne ya to wono masaram wa wie school nti no 17 years 18 years 19 years 20 years nti no ono ankobo ne bra enu ama me na o ka kira baba wa ne se onkokum ne ba no ye makwa ho kire ma yen support wono we must help them, we must aid them, we must encourage them. We must motivate them as well. Yen show mun kran and no ne wo fo no wasede nya se bia teti amanfo ano dabi onye sika mra wumpo awofo ne bi wo ho omoji sika wo moma ho enti se ne ba no wenya bia matama wadru pempenso bia wonya mo bia mfiri ne ho no wa ti se boy yi be ma boni aya na so oba boni ayefo a be ma na oba abo na kodu baabi on se de ne ho atetenti no no wagya na sikwem ni kokoo no ne wakofa be ma ne na wo e na ebia yare abenti no e na ekumakora no e na obetena fie minya sika de awofo ni bitimi de omoma ebo ahya wo bra no kre
obi wo no obi ba nete kwan a wode na fa so na nye sesa wa adwene na wi ase aduaba bia obedua de be hye fam no ne so aba na obetwa obi a wo ye bone bia no wo se wo de ye woni eye tia woni padua na wo kra no kra ana de odi be yi obi ne no pacho if you do good you do it for yourself sama wo so na echine bi no o generations no mba bete so aba apam bremo kakra ye be free ye sister no enche bremo kakra na ye nhwe ma me mo asam na ya na enso makonim we no yetase ne service pa ne konim haban ayete se de mfanama na mabusua ebi wo bia fie ebia na enye de wawo no nko na mum de awo ne nete kwan ba nso na wone no etimidi nkomo bibi ha no a otimi bo amane ana na so ne ho kire no a otimi so na sene asensebe tro no kura kase mpopo wani nkyere nti mofra ntete ne nye anipopo atennie ene kototwa itimi twobi kotonu watwa oye ne yi a oye ma wa wo ho na eba entete mu a enya hunahuna na mmom kasa kire akoda ne de danse boa amfonso no obeye sanse adwene ne nya nyini se wo pani no enti de toda wo tirimu awsu se ewo sa akoda ne ye no wanwa a ahyi de nanso ene se ahyi ne na botesem nyina no eduba bia no wabusa ho se wo pani so wo ye mfonso a ya yenya oden onkoto kosuamra wabobɔ no enti utu nani na se wo so pani no wo fa kosua na efiri wo nsaba a yenya oden to air is human acha say bonene de da se bo abatani pa ho to forgive is divine ginyame ene be kan wakoma ama watimi de ache no wate sa nkomo yi a ye di ase enti eba mofra ntete ya enye agro ena wutiri ye nso na obate okasa ya na anim se unim batete wuntimi nnyo abre nyame nka ho akoda no na so edin sesen enya aba na abatwu wone so no ena be ma na yemre ade ba ko amemo hu wo enkoda ntete mu pa se wo de ya hyeda ye se wo de aba wo betwe ne so aba ebi se tworo no kura aka se agimi sembata abofra akoma ho na entenso aba be ma na fi enti eye ni no wa fa aba na wo de ti akoda no so ebe wie na wede na sensene wonum se da se bo abebono enti oyo na wabono woyo no wabono enru ba bi no bu na ente no enti wo na abeja na bro utwa no wakunkum e de kirew nanso se ye na mfonso obeye no uma ne hu ne mfonso na se nkeye so obono wa amono otimi fere ni trimua besi ne nase onim sa wo ba hwe no pa no wanhwe no ne bone a waye ni wo hu so waye mfonso wabobo no nanso ya mfa ntwa na so ya mono e wo hwa no wo hu sini no an wakai enti eyen kakra na mom manyame mrem de bia me kase nyame ne yetie banku be nyame sanka ne wayam nipa wo wiase nyina nanso still ohun ye mobo ewie kura ma ne baba akompa wonya no nipa nti wo sankun no nti se ye ma adwene wo Kristo mu na tena ye mu bi na de bia ye se nyame no ye nyina ye jade a ene de nyame pe no ya yamfa no sa ye fa no a biribia ye esanse wo do ho to no so ade nyina di boawo na ewie wuye wo ma bete wo kasa ahokyere no a ya eba no eba kura emfa ho ne se de emute mbefa mafiri ya munhunu ne sa enti eyen kakra na mmom entoboase ewie nkunimdie ade bia no mfonso oba kura na anya ntoboase a ya na efiri mu ba no enkwankoye owuo ye de nkwa na eba enti wode ntoboase edwa abotete a unya na nso no oba na ye sei ne de ho asama ba betu anim abufuo nti wode ho hisem no akobo na pira no ye hwehwe asennum no na bia nya sa na tie okay eno nkyere sa ye de asam no ba
sabi pam ye ne yemfa nko wo de agi asem no na kasa kire oba wo de mate me kasa kire akoda no enwo nkire se wo manim ho no wo bu akora na yi ne ti huo awofo bi sa su ne ban no ewo ye ho ne ba na ye mfonso ya kanti o de ho ahisem o ya ma ya fere woni be ba ho so no wo na wakwa akobo no pira no nti ye che a wo ne ye be chewo na de obebo amane ne de baabi obi ka kire ne yonko so wonku ne ba wote ka kire ebokuru nti ya manyame mra obi bia wo yim na wo ya obehu wanim Matema menase apam Psalm 1273 ose nkwada eye onyankopon ejapade na eye yefrum soso aketua ya wode emma nti ya na ya hye no so Proverbs 15:22 na eno soso ebeboa wofo ya wie otie wose without counsel purposes are disappointed, but in the multitude of counselors they are established. Nti akwada ye futuo kasachre enye po bono. So without counsel purposes are disappointed. Mo ka say ye ya ba bo enchechre ni mu a botaye eyira undru botaye no was it, but in the multitude of counselors they are established. Baso nya futuo ene futuo dodo na etwa ne ho hia o timi duru ho afi omutimi gina sabrane and afi Colossians 3:21 was it, fathers provoke not your children to anger lest they are discouraged. Colossians 3:21 Sanso na Ephesians 6:4 na kan ye ba ye ka say Ephesians 6 no and say honor your father and your mother, honor your parents in the Lord, for this is right in your can say but then so no wa ha no yes fathers provoke not your children to wrath but bring them up in the nature and admonition of the Lord. Sane all catch the war enti parenting never ends. Efia Ana Bremuka cry. Dear this our home sweet. Na if answer na oberemu no. Ye nua ba na na yesi ne bakasa no. Ai, se si a mama nya ne nte yese. Asemu a ne da ho na yese wo mu ba afri efie. Na yese o se wo kofodua. O manya ho popo yese sa akola na be hye abri. Akwada ne na wabri akwada wanya 8 years apam watimi afri ni maame wose ne maame tete no aba abri baby ana oho no wobetena na wobekeden woba ne nana ho wabebo ne charge say ne maame ne tete na brabo akwada na yiro afrifie enti nana no so ye na adwen say enfie nwotwe wasre driver bisa wasre no ne na wabri wone ne maame ne ba ha se no mo so ne maame so okọ baabi aba ombaaye oso ka che driver ne se ne maame te bia driver ne sad ne bekọ ne maame wo no se ne na wabri no se ti driver ne de ne koi e de ne kọhye ne na nsa wow okọ na ka che ne na se ne maame te nda bia wo bro no ni nyina ne se wone ne papa agya awade wow ena se wanya be ma bi ahye ne ka wa be ma ne kura nso pe akwada na sam so no maame na no bro papa ne so ena wa ye sei no wo bro no akura 8 years ye de bucket kese so ane se kotwa kwan mu ne konsuo SOMPA FM anajo abura nso onya pipe no okobu wow yemba enti otimi kona abura wura na ka che ndo ohwe so na ka che ne se ade asa akura wo ma ne ntimi nto obi anso ni ho beto ama no nti na wasa wade ne bucket ni si ho epe baabi to twere no okọ sere nti anadwo okọ da station ahomache drivers ne bae na akola ne da ho wase drivers to okache omo manfa ne third one bae na oso osere na komo de ne na wabri one ne maame ne baba ohun ne maame akola na adwene so na driver ne de ne koye de ne ko aburi o mako 8 months nie wow maame no ehwehwe na echi ai nana no so ba no so ebisa ne nana ne sei ne maame ne se ne ba na ba ho se da bi o ma ho ana wo se wate ne nyina de se wode akola na efem na afia na maame ne yesa na maame nya mi o minim de ka mi o wo so kora won sa anwu bi
wapeseba nti afa na maame na ka cha ne se wohia ne nti wo mmra ho nti aso mu nam kwa so ko nti ne ntimi ne nkasa okay ena na me ka ne nkora na wo mu aba no enkasa na me ba ne de wonye ese bi da ena ono kora wo mpio ena me ka hwe so kora mpo na ya wo nkasa wo ye din ena wo ye sei tetefo no na asan ba o on se wotime hwe akoda na so hu se we de wo na na so ibi ni akora 8 years na akora no hwe na pamienti mi fa ne picture nto so wa ha hwe ne ho na mu enka Facebook no SOMPA 106.5 ke de beto so akora 8 years abobo nsetia tia kama plantain chips wose okwan ya ne maame de ne fa so no nti ne maame ne wose ne maame ne motreat na eyi a wode kwa charge wode wose ne maame tete no mane konso anadwo onu ankasa ne ye moba we obodo of sufu amane anka ya fa maame no onu ane ye mba o wanya kunu nti akwada na be ma no so kola pa kola na semo be ma na ne afiche wo ba no na oba na ese wotonton enam ne niam kakra nti no kakra wona boso mu ti ase wo mfa be ma no so asem nheda nya ayi sa abogesa That's right. okay enti asem no so officer oba agimi a kola na o ma ba no mu nya agimi fo sa enti ho kwan ya be fa so ba no steady ne ye hu ba bia o firi ba kura no o enye no bi ne kura wo ntira yese maame ne be 2 months no nheda yese de so se de yesi ate no afa na nani aba ne ho ene wo mu kudura buri a ombeti asamode na menenze wo firi ho firi so mo kakra ma me na Jerry mbra mo ne enko afrefo no Mate. Mechia itie Jerry kra na wanya yi nti yama no break ene code bi a chechire ni nti obo ye chidom wa ha yenko a okay mechia itie phone na Mawofo Madam Joyce Forsen Mr Francis Toka Forsen Mesofo Pastor Edu YEBOAA Mama very big generational words First generation no de mama ne kai no wo be brepa de wa ye wo be brepa asam a wa ken de wo de ayemi enti every one first generation na ekọ second generation until say you be break is our word na be to so sa enti sa kasa kasa o e be wan ko gina nsuo so anka ana wanko baby anka but okaye no ewi mo tumfo bi ayede aye generational curse ama ayede edi nipa no so enti se when breaking na eden etoato so ena ma nkofo bebre onimade pa but abrabo ne nhada nye den enkoyi efrihenfa ne maame bi a se bi onnim kasa onnim se ne yeden ye hihye yensem ye bibi kakra na adane duabo ena wo bebre pa ena kahye kodru yesi mesomonto kwan mu da so hu enti aba ne sana sakasa weni na ma ma nkwala na yeden eboto ebre nkwala na yeden ase inshira sem bebre wo ho oh ade a wa ye de enye don't do that again so hu but we de ye pese ye kanen sha kwa no enti ebedu bebi akwa no odi awra ho eni biesa akwa ni de adwane o why like so obi enku no wakwan so kono obete enti we de yesremu a ye ma ye den ye kasa bi nya de enye de wonkola na sum because akola bi wo ha de waka che no do beba school mo my mother said it so I know what she's saying. My mother said if you do something like this you suffer at the end of the day no so kebi enti ye be sra wo fo no ye kasa ye ma ye kasa nye de na emunye hwam ena ma me se de bia me kasa o sha o wa akola ade a chere ba ko betimi de acha akola pan ye nyame asem but mama ni nyame asem akwani nso ni nyame asem onim nyame mpo no akohu na asem so hu enti ama ne sa no so eni frafo mi no so na mo mbe kwa akoto gatem enti sa de na generational west na etoato so sa until say akwa na nkasa de akohwehwe nyame na wa ye den wetimi abreki tikakra meka ne say awofo nom yesremu nyame no mo nye den mo so ne hwe you would know the good things about God na wan kasa fa impact wa brabom na kira kula ni bi okay yes and one mate mame na ase na na afia force ne etie no na busua ye bekwa homa no so but the dey catch o nyina ne say as a parent or as a guardian you should be a safe place not a source of fear e wose oba no oba o nchen a
wo hu se oh we say the menya korabea bi aba be hinta enti bibie ni ho a akora se wo bata wo hu a se yo ne maame ana se papa se wo ji wudi pa ma se sabon samro be ka se wo de oba betom maame wo ho be ka se oba betom papa wo ho but what the idea wo ba won che kura na osuro so your child should feel free to come to you without fear or condemnation. The second one ye man is listen before you speak. Many problems need understanding before correction. Ti akura ne ya de atiase and son wa correcting nya asem bia na wo ka kire no guide them with wisdom not control. Yes o ye wo fo ana se hwefo ni ntino me na me toma wo din tina bia wo ka wo ba no hye de wo penko na pese akwada ne ye. It doesn't work like that. About this generation, you must support your child's marriage. Don't destroy it. Don't destroy your child's marriage. Neither should you destroy your child. Apam oba warrior ase onkotena oba awari fie. Ni kunu ni wakura na akoda ne bed so. Wo ba ifo ana we nyan. Ba ase oba timi koda na ase be mampa so. Ya wone ne bada so no wono so akwa so bi sa de na ya na awofo ni bi yen munjai mukom ma hwa ya munyai. And again, pray with them and pray for your children as well. When no sorry no ma mom pa ye ne bom pa ye nso e fama won ne kai wonum apamene se wo di amane ma enkan so yaka. And again, remember, parenting never ends. We are awofo ampacho watina ni kwan se to etwada whether in marriage or in adulthood. Akwara se wa wari ana se wanyini no pacho enka se wadru senti no eno ano no mayenkwa homa no so 0260196064 0260196065 0260196064 pacho. Good afternoon din baby akasa from Medofo. The Jiraso that never the bottom of the Jiraso that 20 minutes. Nya okran so na me bo acha onso so kala do they do as I pray kakra bi say pacho din this all kasa free do they do oh whatever tell me your mind wa me dofo atio pacho e yede mi chamu nyina jo so a na apamo wono na fa alcohol no oni Jerry pacho let dia what they are proper said anyway by the way anyway na me pass that so what are my so and na me we so board do they do now when you say do they do chama this pam what do they can say it some chef are two no na mo say the difference between because about me the dia be you one sana me say me the dia it to be quite a very big condition. So me kasa mo ba ni dia ade me de obi gira yin so je ba me fesi no bi so ngana ati na ya wo wadwuma sa obodin ho ban do de do wenyi adwuma ya wadwuma sa bodin ho ban enti sa opa fa first una ya first aba enti do the first oba me hu say wa second one no so ba introduce yourself as do number 2 bodin ho ban ma yenko we say yate pacho. Good afternoon din baby akasa free Kafra. Me pacho, good afternoon. Afternoon, mommy. Udi baby akasa free Mr. Kanyana. Mo na me asun gen enka onso a. Mommy, ubedi momo. Ene se miti ayi. Yo. Mommy, na me adu. Mommy. Ye kasafa. Un se debia metafra wa me kase. Yankwala nunsitia ye nana manase ye mamini betisi ye 90s mu ye danso na sisia no so de no so o mo danso chese me ba was this year sabi wanya se kam me ba ho asemo e is me kan ye nyina dia ya disia awofo amutie me na me ni ho na ne mame so sorry am machi sorry ya Kinya ono penny or wadi 13 years. To get it there, or no Yakatuano, said you capra, or Catherine Ninian said you moving no can. Yes, we are marshal. It is no
na penyin mu bi nso fie wa wani sem me kura ne me papa anase ne ka to ni sem me papa onu si no nya won tin ti sada no anko be bia etia me dey ti se papa no maba na wa bo mama ne a sadio kafra ti se o ka se enya usore na na obu akwala ma nya ne sa nti mi ko dia me yese ni mbu anu nti ne ma me ba ye na no bisa ni so adenti na wo ye wunya panyin ni ta me dia na ka me tete asa kwa nda kaso ma e bia man kanisa ana se man sheda osaka ni different thing kura nti ma me bufu ye nti enumren de mi discipline pa man kana me kwa discipline pa mo no enute na ke ni ma me kura ye mo hihye no nti ade achi na me sa frɛ no enya ne no e ka chen so mpa ni nua panyin ni chawo no ba ne chawo na me ka chen so kan chen so nye taji na o yes nti chen bi wo ha wan fan she akwala na tinkam te na ni nra na ne yi ni ma me wo mu teacher ba ko frɛ so mbe ko wo mu ko excursion mi sheda ka chen te diga na frɛ some question that you are me man ko okay me man ka chen so on the family so no so damn pa so bring yes yes nam ka chen sama on the min stand ka stand question amma wa ko okay ti min ya no ti chen ya no na mommy you can send bi man diantum say who can say you can say man tra pala no say dia udin ya ya wudi no enu an de sa akwala ni di dokre na wo san ka se ente se wo ma akwala ni di dia on pe kura no obedi mo mi hwe da no na de me no nya gin me do nyame a wo ata soro fe yi nya me no nya gin ba kokura nti me sra wo ne de o be collect ni ya mam aya mami misa o nti mo wo fufuo na oba no ko school na bia wakodi banku na obafie no masaka banku na akola ne si woni a na wa force ni se won se ni banku na na da bia no ne de enya force ena wo ne de enya force meme ka chere se enkola ne ko school ma on se no mo ntena fie throughout the day enti bia school mo aduane a wada bia wo aduane a ba na nwumre no koy wadi bi wo ho but oba na osaka se won se ni se aduane koro no e be ye den de ama no but still aya na ye hye wo momo se de ho na asem na na meka yo mommy anka ne ye nsoso de a ye nkwa ye nim 0260 196064 0260 196065 me pa cho good afternoon din baby aka sefre afternoon chabuja poli ngirawo ni dine what is written mate papa ye nyina ye jo so a se so ho ye de oh oba de da wo mane oba no nyam fo ye ho ye pa yo ye de nyame asempa cho me ntie wa onyame ntie ne ho ye pa mpa cho ana echi a efe ne se apam dada ya chere ma me pa cho wa te apam dada binim wa te won ka dada mama papa dimadi ketia ya me na mosuma mu di mo me da me ka se ya me shira mu amen on to mon kana mama da bia mu nya bia mo man no e di aboye mbla o se e fa nkwala tie no a e nya wo pan enimi ni mo so ya bibiri won kwala tie because me man nyina akoye obi a tenyo nko afi ba ko e di ma bre to nkwala tie e be hu nya ma bibiri fa nkwala won na me no yeti so no me no so bibiri so me ma me e fa se diane la no obaba OHENEYERE se imame ti edi apisi a yenya hia isi yesi edi benku a yedi benku yena wo ka first school no ya din akosu akudi benku no bedi benku philosophy wundi a eno dem se wo foso na emoa ye wo fi a me mame e wonu kwa be kata wudi wuni mo na bedi body bu pa so ma wonu ani eti ti ebu ma ti ma ye ne a na eboa ye ne pa ye mo fra ka am say ko bo be 5 seconds ko ni e jana ko ko se mo be ba no ye bi o ye ba nje guo na ya be woni e di na ye de ko de na si sa o de na pe si na se ba no body no ba nje no abo so de guo a pe ti be si yi
yam on eti saa nneɛma no nyinaa ɛboa yɛ na ne nuaba ne kasa no de bɛbɛ wie no metie ɔka sɛ ma ne yɛ mede wɔtie nkyerɛ mmɔfra no nyankopɔn asɛm yɛ ade baako ɛdi ghanafoɔ nya paa ne wiase nyina nyame ɛfa ato atwene nyame ɔbɔɔ no soro bɔ asase onimnyɛyɛ ma nipa ɔsɛ abɔfra biara no agyimi sɛm batana akoma ho yɛbɛtumi atena abɔfra no yɛ abaa ne sɛ bia wode abaa no bɔ no akuna mmom fa abaa ma ɛnteteɛ no ma abaa nka ho okay sɛ bɛ no ɔkyɛ no na ho bɛɛ mmiɛnsa bi ɔma tee ne nsa ɔkyɛ ne nsɛm bɛyɛ foro bi ɔba abaa bɔ ne tiri mu wɔ ɛba abaa ma so sorry. And far ban as I can no metro be or send a body ne phone bonum nti or the yesi kanya or the year duania pine bunny trim amiakopam. And yes, auntie any bia evangelist dear Darcy papa and say o point no and no yatini ye pa me pacho young co we say so good afternoon pacho di baby akasa free. Good afternoon. Pacho dini baby al free. Pacho Bubaka. Mr. Isaac in Pacho my entiewa. I'm a winning baby. Me, the reality I'm a winning my town for Yemi. There were permit I my who started now to take cash here. Come look up with it. A you be or taking Kuala. You are taking Kuala. And you be or any person. Uncle for me, starting me away. I am a town. A white eye. Simply because Apalana was taking or no no yaw. We take advantage of it. A second address now Catatra. Put that the fire for us. Then you come, get a new crack at that. Before the FM, then I can and many people want to then look running at that wound. And look around to the yet here, that you have for me. I think it's over. You do this in Walani for okay. No, Penny will be Kakataya. Penny Yakin Kurat and not to Kayano. Ada akwala nyenipa o tuni and photo bi edini wa e wo kwan o ba fa akata akire by near by 4 today wo hye ne say you wait ne ba mi design say e dey na obi o woni ma me wo ti ya ti ma me kura ya ta no say dey na obi o ye ni party say wow that's it Mate. Me da se papa ma me fa last call ade en sorry pacho good afternoon din baby akasa free. Good afternoon pacho ya frame I check with SOMPA SOMPA. Ante ko sia SOMPA ma ye ntie wa. Me pacho ya tie say na no abamu odi de tie re kwala nko pa. Me mami o ba je di sa kwala 7 years. Onu apetition. You know, I'm not seeing me. You're telling me to happy. I've been with you over 2 years. Between my age, I'm for my legs now because you know, no more. He said, I'm a boy, then or today over. The who can lie at that demo, make I say a 30 years me, and collect the community a bit more to Mr. Kolas, this is me. I know watching the baby. My memory, you watching the baby. So this is Kolas. Hey, yeah, Mama. It's me one. You can't look now. Who say he was a grana to her? Dana, a day, it's in almost a bar. Almost a year. Into you know, Yana Miss Dressay. If you are a self-child, not you know, any Yama, almost that back when you from Alana. Okay. Ekwalano yema ya nifo sisi boy sisi we abata no any in kwalane chi okay and then I'm hearing to go me ma ni flip the akoti ba ko to wo opon na yele maybe akoti ba de ku so that's it and then ma make us say wo papa ja and yes we back in the wa ma ya me come on ma bo uncle so kwa Mate, ya da se pa sa wo frɛ. Your last call. Good afternoon, Pacho. Din baby akasa free.
Ida Pastor Femi Kwame Fesi Asmata. Papa Kwame my entie we. Pastor Sisian, our phone be so come na ma se nyama na akoso na nkola ni bi se. Ede na make us. Me am no kasi. And me India side. But enga ye me ma water. You said you're a woman on you to say enga ma water. So obe fekra avishing and I say a bomb pipe for my money. And so opesa at the Gamisen Niska. He says, we say, and say, Apollo, I was a new beer or non so to go one and four. That you do with your better and I would say, I won't see. Mate, where dear Sompa, Facha Mammy, ye General Mammy, and a near my happy, glorious belated birthday. When Yankopon so ensure no sumun to Shramwati. O ma kwatentia ho de ne apomuden wom. Erade ma wonye etise duesie subonti o mo ha mpoda. No ma homra fa so sa be why? Nefa bone chenya akoma pa. Why? Now, but I don't know by way from my family line or met from Naya. Ya the line na ba betu dwenti wo de we no fry ntimi mfanti katene na me bobo we. The other one 0509 no. No what's that? Mato de so kra ya twere wo number nti e be kasa ye da se se wo ba mu awurade baby odi ya ba bedro ni nti me ye na na se